Dayke kurbana bahçeme diyar bekledi sayrote yelemelemeyi ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين يا عايز من عدو ماما منكيت يا ما عطر كوري زينب بيدبو بكلامه ويامو أزنا وربو بجنا خاضا كسنا شدرا قريتن جي ما يدبوريتن كسنا شدرا قريتن تورا نوكا نوكا تورا نوكا نوكا تورا نوكا نوكا قالش ما تشو امجي كتير تشكا ما يديب بيبير ديوارا نوكا نوكا رجكا أمد بيتن واش منو تاجتن ديوارا كانوا كيف توارا كانوا كيف توارا توابرو كيف یک ji pêşengên muzîka Kurdî mamosteyê bi sedan xwendekaran dildarê awaz û dengên nemir Tehsîn Taha. Hunermendê Nemir Tehsîn Taha di nav hunermendên muzîka Kurdî de bi afrîner û keda ku dayî xwedî cihekî taybet e. Ev hunermendê ku tevahiya jiyana xwe ji bo muzîka Kurdî bênavber derbas kiriye, îro jî bi reng û berhemên xwe ji pêşeroja muzîka Kurdî re dibe çavkaniyeke jêneger. من نزاني قنقي وجواه من اشتفاظ اللي خبياي قلت من توبياي من نزاني ومن نزاني قنقي وجواه من اشتفاظ اللي خبياي قلت من توبياي Dengê Nemir Tehsîn Taha di sala 1941 li navçeya Amediyê ya Duhoka Başûrê Kurdistanê jî dayîk dibe. Ji ber temenê wê zaroktiyê de dengê wî xweş tê ferkirin, bavê wî hewl dide ku dengê zaroka xwe pêş bixe û di vî warî de piştgirî dide zaroka xwe. Tehsîn Taha jî vê firsendê bikartîne û bi muzîkê re eleqedar dibe. Bi derbasbûna salan re Tehsîn Taha dengê xwe bêhtir pêş dixe û di sala 1957 de dema 16 salî bû bi kulama eşkere nakim bi awayekî profesyonel dest bi jiyana xwe ya hunerî dike. واستجبرناكم توياش مثلي اشكرناكم يا البربدني وتباورناكم توياش مثلي اشكرناكم يا البربدني وتباورناكم توياش مثلي توياش مثلي توياش مثلي. Bi vê stranê ve ji bo Tehsînê ciwan êdî serdemek nû dest pê dike. Di warê muzîka Kurdî de serdemeke têr û tîje. Xebat û hewldanên wê yên ji pêşxistina hunera xwe di sala 1960 de dibe sedem ku Tehsîn Taha li zanîngeha Bexdayê dest bi beşa hunerên xweş dike. Salên zanîngehê ji bo wî gelek tiştan bixwaretîne. Hem di warê hunerî hem jî di warê civakî de Tehsîn duan salan da gelek tiştan dijî û naz dike.
وكرا من خم درياك وكرا أبا وجودك إسرا أبا وجودك إسرا أبا وجودك إسرا ريا يا رامنا ترى ريا يا رامنا ترى بس من الهوال ترى وبس من الهوال ترى وبس من الهوال ترى لگل خبات موزیک تحسین ده پرورده شانوگریه ده جی جه دگره و ده گلک لیستگان ده وک شانوگر جه دگره. لآلیین وکی گلک خواندکارین زانینگه تحسین جی دوان سالان ده لهمبری گشدان جواکی و سیاسی بیدنگ نامینه و لدجبری رژیم باسی ده خبات سیاسی ده جه دگره. جبر ویه که تی بنچاف کرن و پشت رجی جبو دمکی جزانینگه تی درخستن. لبلی اویک سکن تحسین تها یا دجبری پیکانین رژیم باسی نگوهرینه. تحسین تهای خودی دنگ خوش لآلیه که هنر خود دومینه لآلیه دنجی خباتین خوین سیاسی مشینه. ده انجام ویه که ده سال 1963 ده تیگرتن. پشتی کو عفویا گشتی جگرتیگه دردکوه و وی جاره زانینگه خود قدینه. پشتی کو زانینگه دقده تحسین تها با آرمانجا پیشخستنا دنگ و هنر خواه درباسی مخموره دبه و لور دست به ماموستیا موزیکیت که. دوی پیواجوی ده جبر نواروکا برهم و کلامین خواه گلک جاران جا آلی رژیم باسی و تی بنچاف کرن. لی تو بنچاف کرن گاو جبریارداری و سکن تحسین تها ناده هاویتن. شدی دا گلیبم دنگی دلا دا گلیبم دنگی دلا تک تک دل گوت من تودلی دبو چلام سروا کنای و تک تک دل گوت من تودلی دبو چلام سروا کنای سالین 1960 جبو هنر تحسین تها سالین گرین بو. جدسپیک 1960 حیا 1907 در رادیو بغداد نیزی 120 برهمین تحسین تها تی گهدار کرن. دوان سالان ده اف هجمارا گلک گرین بو. لوره دوان سالان ده حسان بو کو او قاس کلامین کسی که در رادیو نافدار بغداد بی گهدار کرن. لبلی تحسین تها
به هلبرین و دنگ خواه خوش گیهشت بو به سرکفتنه. والله كجمي جانا ونها ميكي جت مهاباتي وكيتانا ونها ميكي جت هوليري وكيتانا ونها ميكي جت يار بكري وكيتانا ونها ميكي جت قميشلو وكيتانا جوخه یاکو وی گلک هنرمندن جدا دکر جی خوشبونا دنگی وی او افسر کفتناوی بو. ده ستران خود به طایبت جهد دا جیانا لگندان و کوچبریه. لوره راستیا کو لگندان دهات جین و سدمین جیانا کوچبریه جبو راست باندور لهستین تحسین تهاد کر. او هستین کو دلیوی بکل دکر جی وک آواز و لورینان ده حرکین زمان دنگ نمرتها. چو غریبامی مالا وی بازین کی پرجوانا وی بازین کی پرجوانا وی بازین کی پرجوانا ای حوالا من شكير من أفاقير هالدين حتى من راس فوانكير كيف نطلها خداني أي هوالا من شكير من أفاقير هالدين حتى من راس فوانكير كيف نطلها خداني ده سال 1907 ده دسویجه و دبه باوی 4 زاروکان. لآلیه که جی بین آفبر خباتین خوین هنری دومینه. حیا وان سالان به دهان کلامان دا آفرینه و ده تیگه هشتنه به صدان خواندکارن موزیک ده ماموستتیت که. عشق خواه شانوگری جی برناده. ده نوبر سالا 1976 و 1979 ده لیستیکین بناوی روبار جیانی درین جیانه و لیستیکا شورش ده دردکه سردکه و دوی واریده جی هنر خواه پیشکشی حسکرین خود که. وای دنیای وای دنیای وای دنیای شبر دنیای بی وفا بانگوازیک بو کسی نبو دلی من دلی مجیک دلی همی کردایه آی دلی من آخ دلم آخ دلی من آخ دلم بخویا دلم بخودانا دلم
بیواری دلو برینداری دلو آخ دلی من آخ دلو هیلال منو بی پیر دلی دکیلین جیانا تحسین تها ده لگل هلبرینین هنری سکنا ویا شورشگری جی درد کبن پیش. سکنا خواه سیاسی ده سالین زانینگه هیده نشان ده. سکنا خواه سیاسی کو ده سالین زانینگه هیده نشان ده ده سالین 1960 ده به تولیبونا ریخستنا پیشمرگیان ده مشینه. ده سال 1961 ده لدجبری رژیم باعثی به پیشنگتیا مصطفی بارزانی در ریخستنا پیشمرگیان ده جه دگره و شر دگه. لیبلی بشتی که تفگر تیک دچه تحسین تها کلامه که به ناو ای فلک دنویسه. دوی کلامه ده هنرمند کرد هستین خوین لدجبری و تکچوین دلورینه. ای فلک بود ادنالین او چما نرگزت مجرمسی ان فلک او ای فلک بود ادنالین او چما نرگزت مجرمسین خلق عالمین هوالت خلقت كبوان أمدي دوستين دوشي وبالودي لو أمدي كسي أي فلك أي فلك بتادن عليك تحسین تها خودی دنگه کی دلال بو. دکار بو بدنگ خواه جیانا خواه خوش و دولمند درباس بکه. لیبلی باش تزانه بو که حقیقت نه اویه که. باور دکر که کسی که هنرمند دوی لدجبری پرسکریکن جواکی لدجبری ظلم و زوردستیا لسر گل ببه خودی سکنکه تیکوشر. باور دکر که هنر انجاه براستیا گل به حقیقت جواکی را بواته ببه و تمام ببه. بوچ نزانین کام کینه که گیجدای که خوام بینه بوچ دی بیجین یه جورینه آد بیجین یه جورینه جبنيا ترى أمارنا ملتك إنزراد أجتنا جبنيا ترى أمارنا مشولة فانينا بابير من إزدنا بوی بیر و باوریه لگل او قصبن چاف کرن گرتن و زحمتیان لآلیه که هنر خود مشاند لآلیه دنجی تیکوشین خواه جیانه که آزاد و برومت مشاند اف سکن و بریارداری هیز و هیوید داوی اف هیز و باوری جی ده هلبرین و هنری ده جویر دبو چافکانیه هری گرام بوها كاني كان جدلي سيبان هيا دلي سيبان من كاني كان جي سيبري دل هيا سيبرا مروفي كان الكردستاني كان جي مروفي كردا سيبر مايا أخذ لي من أخذ له
هيلا المنو بيرادلي ev sekna wî û nêzîkatiya wî ya li dijî jiyanê di dilê gelê Kurd de rê li ber evîneke mezin vekiribû. Kesên ku dengê Tehsîn Taha dibihîstin, hem ji kulamên wî bi bandor dibûn û hem jî ji ber keseyata wî hezkirineke mezin li dijî wî jiyan dikirin. Ev yek jî di navbera Tehsîn Taha û gel de peywendiyeke kûr afirandibû. Tehsîn Taha di jiyana xwe ya hunerî de li gel afirandina bi dehan berheman bi dengên navdar ên wekî Erdewan Zaxoyî, Elbir Naîl û gelek hunermendên din ên Kurd re deng dide gelek berheman û kulaman dibêjin. Her hunermendên ku wî naz dikin û bi wî re kulaman dibêjin, ji hunera Tehsîn Taha sûdê dikirin, ji wî tiştên nû hîn dibin. Sêzdê Adara 1994 bû. Tehsîn Taha wekî gelek caran dîsa ji bo pêşandaneke muzîkê bi hunermendên wekî Eyşeşan, Saîd Gebarî, Gulbihar û Salim Helebî re derbasî Hollandayê dibe. Beriya ku konser bê li derxistin, Tehsîn Taha aciz dibe û wî re dikin nexweşxaneyê. Li ser vê acizbûnê tê tespîtkirin ku nexweşiya pençeşêrê lê girtiye. Nêzî salekî li nexweşxaneyê bi vê nexweşiyê re tê dikoşe. Lê mixabin ew mirina ku heya wê salê xwe ji Taha dûr xistibû, vê carê xwe nîşanî wî dide û dengê nemir Tehsîn Taha li wir di 28 Gulana 1995 de diçe ser dilovaniya xwe. Piştî ku jiyana xwe ji dest dide, çarê Hezîrana 1995 de li Amediya Duhokê tê defin kirin. Di encama keda ku dide de di jiyana hunerî de 8 albûman diafirîne. Di van albûman de cih dide bi dehan kulamên wekî Ey Felek, Berîvanê, Rabe Cotyar. Di van albûman de gelek kulamên wî hene ku îro jî ji hunera Kurd re dibin çavkanî. Her wiha hêjayî gotiniye ku gelek navên Tirk ên ku qaşo xwewek hunermend nîşan didin jî berhemên Tehsîn Taha dizîn û ji xwe re kirin çavkanî. حتى من رأس فوانكير
عينك مطلها خداني أي هوارة من شكي من أفاقيرة حسيت